atu la mai mwanga le nei tu la le fiafi. Alo mai e se whapuponga whai nei o Samoa Taulogologo. Tumua atu e tātou tala. O le aso nafi lea sa tu wina aloa i ai se tasi o poloketi. O le a onga vai maunga. O le nei poloketi o le hosa whaatu peina i le malo o Iapani. I lalo se lato porkalame fisosoani. Mo talosanga i vaenga fia whale lea mo tangata lautele. Le whana nei se kone mo se tātou report. O le aso nafi lea sa tu wina aloa i a tuai se tasi o poloketi mo le a onga vai maunga. Le nei poloketi o le hosa whaatu peina le malo i Iapani. I lalo se lato porkalame fisosoani mo talosanga. I vaenga fia whale lea mo tangata lautele. Mai le tasi se poloketi mo whaino whaatino ina le nei porkalame le malo. Anga le leo i Iapani. O tele a onga o nisi o mtaanga luenga le malo. Whapea foi whaalapo spatonga tuma oti. O ma whaino whaatu peina i le nei fesosoani a le malo i Iapani. O le tawa whaio le nei ngā luenga mo le a onga vai maunga. E tusa ma le lua se lau iwa sifululi maafe. Lua se lau nuaiva. Tusa lea ma le fitu se lau whaafitu afe. Ono se lau tala Samoa. Se tala le ngaluenga, wono sfruto sanga talo na yei le a onga, ai le aise hall po se falitele fa onga aina e le a onga. I polokalame ma fuafuanga whaata atitia, o le ala leo le talo sanga i le malo i Iapani, ma whaatino i nai loa le nei poloketi ta aua, mo le a onga vai maunga. Sawa aia le sangi fia fia na i whanau e talia ma le nganga fia fia, tele le nei poloketi ta aua ma le anga tele mo i la tou. Sata ua le ampasa i Iapani, o le whama mawhalawa le lato malo, ia le lei vaenga oma mo le o la o ino whanau, le ngata i vaenga i whaatotonga i o whale, e tua i ai a ia mano puipuia fo i whale whaongaina, bei o na iei le hall ua whaina mo le a onga. Le whane nei se konimalo Samoa Taulogologo. Sata di malo le whaamalu mo whaapaspatonga tuma o tia Samoa, i le asona nafi i se awa onga, sa whaatautaia mo sui a wai mai whaapaspatonga business tuma oti, masalanglango ina e le malo au whaatasi, a wamata upu fia soala upuleina, mo le atina e ina business tuma oti, o se wa inga le nei i le report. Sa whaatino ina le susu enga mo le ngata i whale so tatou watunu i motu umailua upolu masavai, e niswel au suesue o nafa manei vaenga taua, a wale whaamautino ina o le saunga le mu o le ngata i whale, ai mai se i tūtau amu maa au hi ama whaasau. O lo ngalulu e whaatasi ai ma le matanga luenga o whatuanga ma whai ngā whaiva. Ma le matanga luenga o le puna oa whale nātura ma sisi o manga. O lo manina mai ai foi i nungo nei suesu enga le siiti ai o le whaale angaina. O le ngata i whale, wale ngata i le siiti ai o le suasami. Ai o le malolosi o sabili fi avea ai ua avea ma mafuanga. E malolosi ai le whati o ngalu. Ua whai loa mai nei le au suesu e ile mai ai o nisi o la tausa ili ilinga. Ua mata wina le siiti ai o le whaitawa whai o itu ai ngai a ese. Whatasi ai ma amu ua avea. O se whaafitau le tele. Wale whaafai le leina o i a fau ma amu. E walu aso o lo whanga suloina ai nei whamoimoe. Ma ua amata whanga suloina nei se ia umale nei masina. I se pepa whamatalanga tuina mai. Whailo ai se saunuanga le whaatono le kulupu whaasainisi a le West Institute. O se tasi o kulupu o laulangoina ma lo sile nei whamoimoe. A fionga ya Andrew Estep na ia ta uai salato ma waina nisi o tu ainga i a ese. Esilia ma le lua se lau lima sefulu tu ainga. Whatasi ai mai tu ainga amu ese tolu se fuluonu. Ma o se suinga fou fo i lea i la lato suenga. Pe a whatusu sa atu i nei tau sanga watua nai. O nei whaati nonga masa i linga o loo langolango i na malosi e le matanga luenga o puna oa whale natura ma si o manga. Ma le matanga luenga o whatuanga mwhai ngā whaiva i le vaenga o whai ngā whaiva. E whautu ei nai pia e matanga luenga umai lua le mamalu o le atunu. Ina ia whai tetele so ona la fua ai o tau tali e talawhia ngai i le ngatai whale. Ma le so ona whaango taina, whaatasi ai ma le whaangaina o vaila au ona. Ono le peti ai le ola o ia maa amu whaasau le ngatai whale. E tā wana i sa ili ilinga e una i ai Samoa e whai se suinga. Eptale ki tiona, wale Samoa Taulogologo. Mai nisia tātou tana, sa whaatino ina ne suenga mo le ngatai whale se tātou watunuu i motu umailua e awhiai upolu masavai. E nisia au suesue o nafa manei vaenga tāua, a wale whaamautinoa ina o le saunga le mu o le ngatai whale, ma o loo ngalulu e whaatasi ai le matanga luenga o whatuanga mwhai ngā whaiva, ma le matanga luenga o puna oa whale nātura ma sisi o manga. O se whaapoponga le nei o le report.
Sa tali malo le whaamalu mo whalapaspatonga tuma o te Samoa I le asona nafi. I se awa onga sa whatautaia mo sui awai mai whalapaspatonga pisinisi tuma oti. Sa langlango ina ele malo au whatasi, awamata upu fia soala upuleina. Ma whaasoa I fo inisio tu mai lau tele mo le whalawe tele ina. O le iloa ma le sila fia awale atina eina o ala so pisinisi. O nei awa onga sa whatino ina e se manu lauti. Wa whaatatia e whalapaspatonga. E mawhaiei o na whasosoani mai ia vaenga tāua. A wale whaalelei atiri o le atina eina o pisinisi la e tim whalapaspatonga tuma o tio se tatou atunuu. E le o se urua e taimi leo o le whaatino ina i o nei whasosoani le au maua I nei whalapaspatonga. E tawala mai I le whaamalu mo whalapaspatonga tuma o tia Samoa. O nei avanoa umawhai o na tu umai ai. Le tau au o nei malo, e whesosoani lea I le tau atina eina, o nei atina ai an malo, o nei le titi fo iso lato sau, o nei awa onga sa langlangoina malo se malo au whatasi, ma ua mawhai o na whaatinoina e mamoli mai ai se whi au tāua I loto le au whai pisinisi tuma oti, o loa mana ia pealo lato sau tāua. Male pito la au whai pia a wale atina eina o Samoa e au wala mai I ni whasosoani tāua. O le nau ta inga ina ia lelei o na whausia ni matati e tarafia ngai masaunga lemu a wale whaafoina o ala tau pisinisi ma whalapaspatonga. Ma ia mawhaifoi o na whaasoa atu nei sui sa awai e te tala atu mea ngā wala tau maua I ala tau whale whaingaluenga ina ia mawhaiei o na ngaluru e whaatasi. E whausia ni a wala lelei e sanga whaatupu tele ina ito mai tala fia ngai. Wale atina eina wala tau pisinisi. Tautalo ki tiona, walau Samoa. Le a whaese na taso malolonga pupu o na tue taleu mai lea, molenga ngana whapetania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. I vai tau o wha, e hawhi ai Samoa I lolonga. E mawhai o na fō ia whawhi tau li ono tula I mai, pe ata tau tangia la pata inga. Whaatau am whaatino la pata inga. This is a special weather bulletin number 2. Whao ngā tanga o neone, e poloka ai le vai mai le tafe atu I tono lo whale. A fia lo maota po o lau pisinisi I lolonga. Ta pē vave le mika e le tise, ma se I ese waia mai palaka. Ta pē mika o le vai ma whaungkesi. Ta pēna me tō tino tā aua I ni whata maua le lunga. A whaia le malu pui puia lo no foanga, anga I vave lo I no foanga maulu lunga msaunga le mō. Awa I te tau mawhaia so po ia au wala o lolo vaia. Ma pui pui le whanau mai autu ma la vai, o nai a awhia ai le soifua ma lolo ina ma leola. Ave le mōlo sāi au wala sa lolo vaia, o nai a awhia ai whale ma mauta o isi tangata. A pēlau ta awali se au wala o lolo vaia, alu e se vave loa maanga I atu I se no fuanga mawalunga, ma saunga le mō. O lolonga e maua umai o taota mai whale le tā ua, po o vaila au ona, wha o ngā vaila au tāla whea ngai, e wha mama ai lo maota ma vaenga uma sa lolo vaia. Ia mauti noa o mango msaunga le mule whaungkesi a o le itoe wha o ngā ina. Ia mauti noa o mango msaunga le mu palaka ma wae el tise a o le itoe wha o ngā ina. La floa I umatau mafa ma mea sa wha alea ngā ina le lolo, o nei ono a fieilu soifua ma lolo ina. O lolonga e matua palapala ma wha alea ngā inai vai tau mafa, wha puna vai ino. Mo le saunga le muolo ainga, ta pena, sauni, manofo sila fia, pui pui ma whaatino la pata inga.
to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin. The government of Japan continues to provide development assistance, which benefits villages, schools, hospitals. As of yesterday, the Waimaunga College celebrated the handing over of a new hall held at the school compound. Lefana Sekone with more on this report. The government of Japan continues to provide development assistance, which benefits villages, schools, hospitals, and NGOs across Samoa. Waimaunga College celebrated the handing over of a new hall yesterday, held at the school compound. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Samoa, His Excellency Mr. Senta Gisuke, represented his government at the handover ceremony attended by the member of the Council of Deputies, Honorable Tapusatele Lemamea Tuletufunga Ropati Moalia and Masiofo Mayava Elisa Moalia. Honorable Acting Prime Minister Tuala Tevanga Yosefo Bonifacio, representatives of the Ministry of Education, Sports and Culture, and distinguished guests. Japan assistance was formalized in March with a grant amount of $295,229 approximately 747,600 tala Samoa, provided under this grant assistance for grassroots human security projects to fund the project's construction of a single-story school hall building with toilet and shower facilities. As noted in many other schools, the importance of having a school hall, the school committee sought for Japan's assistance with the aim of providing safe and proper education facilities for use by students of Waimaunga College. It has been 60 years since the school operated without a school hall. It is anticipated that the project will empower the school with the best of resources to achieve academic excellence and will greatly assist in accommodating the school activities. Support towards education has always been placed highly on Japan's priority list, as we believe the education believes support towards education has always been placed highly on Japan's priority list, as we believe that education plays an important role in developing a child's capability and also a nation's capacity. Japan's GGB was introduced in 1991 to respond directly to the basic human needs and the grassroots level with 210 projects successfully completed. Lefana Sekone for your TV2 News. The Samoa Umbrella for Non-Governmental Organizations hosted a civil society organization forum yesterday to facilitate knowledge sharing in the areas of research and engagement, to provide a platform for participants representing non-governmental organizations to discuss the impact of trainings on developments of their organization. Here's more on this report. The local and international researchers held an event in our country to share their initial findings and takeaways with the government through the Ministry of Agriculture and Fisheries and the Ministry of Natural Resources and Environment to complete an 8-day expedition across both islands Upolu and Savaii to collect information on the status of Samoa's coral reefs, fish populations and water quality. While they were met with bad weather, including high winds and rough seas, they were able to complete 490 dive sampling 36 sites across near-shore waters of both islands to collect information on the status of Samoa's coral reefs, fish population and water quality. This expedition was led by Ministry of Natural Resources and Environment and the Ministry of Agriculture and Fisheries in partnership with the Wet Institute, Conservation International, and supported by Scripps Institution. The Assistant CEO of the MNRE Division of Environment and Conservation, Seumalo Afelefa Ilangi, also stated that this was another step forward in the implementation of the Samoan Ocean Strategy, and this expedition is helping to fill the gaps in marine science data, which is important for sound decision on how we can best manage our oceans. Taulogologo for your TV2. In other news, the local and international researchers held an event in our country to share their initial findings and takeaways with the government through the Ministry of Agriculture and Fisheries and the Ministry of Natural Resources and Environment. Here's more on this report.
The Samoa umbrella for non-governmental organizations hosted a civil society organization forum yesterday to facilitate knowledge sharing in the areas of research and engagement with national policy processes and to provide a platform for a total of about 100 participants representing non-governmental organizations and community-based organizations to discuss the impact of the research courses and trainings on the development of the organizations. This forum aims to achieve the project's overall objectives. Sanko has undertaken research courses and training programs for its member organizations to develop skills and knowledge in research-based advocacy, data collection and analysis to improve accountability of public functions. This forum represents an opportunity for civil society organizations to engage and dialogue about research activities they have undertaken so they can learn from each other. It is the final stage for Sanko of a project to develop research and to spread the learning among its member organizations. This forum was funded under the EU project, which allowed Sanko to develop its research capacity and to offer courses in both research and capacity building of Sanko member organizations. The Sanko thanks the EU for the financial support that enables Sanko to conduct these activities for its development. Taulogologo for your TV2. And that is the conclusion of your TV2 news for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 news. Malifai ungale na lau Samoa Taulogologo le ne fiafi. Faleo ina le ngangal fatai ile pule ngal swabai. Walau lang ina lau Samoa Taulogologo. Manuia fasau sau ngale fiafi to fasifu. Tama, e se meu fale tonu laupili. Aya. Or ke lele mako pilin ma single ngi. E ono mafua ona ye ni liki tonu lo fanua. Ea? E mafai ona siaki il fanga ina le lo mita. Fa pe feng ngame. Tape uma hutu pai.